Kanegede ka Akashwani Shillong ko kubor ban pule daw Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentag step. Menteri rang baadu ka riu le shimbenta ha ka jingelang ka COP28 ka belalong ha Dubai. Ka office ka Deputy Commissioner ka District East Khasi Hills nin ka sngi ka penlong ya ka Water Heritage Fortnight ha Shillong. Bat karong kataw Hornbill Festival ka sedang ha kisama ha ka jalan Nagaland hanin ka sngi. Ka kubor ka babanya. Menteri rang baadu ke India Narendra Modi nin kesngi ula ajing kren ha kejingelang ka COP28 ha Dubai bad ulara ya kijing ai kublai na ki iwei point sau bilion ngut kinong India. Narendra Modi ula ai kublai ya baro kinong yalam na gebenta kejing kershan hakimat baidai bad kejing kala ha kejing longjing man kesun peneng. Narendra Modi ula ong ba baro ah keperthai kidai bane trailang ha gaban penbiang pela ha preng kamariang bad kayok kokot. Ka jingelang COP28 kelas sedang menhakalai terik unai wieng batkan kot haka kat arterik mentau no opera. Ka office ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Senin kesngi kalaple ke jingrakhe kitayo balatip kum ka Water Heritage Fortnight hanan polok ha Shillong. Kani ke jingrakhe ke dei shibenta na ke jingelap ya ke Jal Shakti Abhiyan balai kerteng Catch the Rain campaign. Lale ekani rengkat ke jingi trailang ki Village Employment Council na kisnong baper ke District East Khasi Hills daga bapelet jingmot dalor ke jingkong san ban penne ya ke ha ke jing immaman la kesni. Habakran na ke jingelang I Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Korba. Ilaban halor ke jing nang rengat ki wadoj bat ki wa. Ila kentu badan kam ban shimikilat ban yada bat ban penne ya kini kitelong na ke benta ki pateng banwan. Ka Menteri Ketenaga Kokot Kakhya ke Jela Meghalaya I Dr. Amperin Lingdo henin kesngi ile kendo ikirang ba asnong ki bahap apo kesenjuk kirang ba asnong ka ribhoi belayalam de uba bibi makedo ba uba PB Seliang. La penlong ya kene kejingi kendo aha DRDA Hall hanong po. Bat lekren halor kumno ban kentio ya kilat Sumar ha ke distrik ribhoi bat lekren ru halor ka Maternal and Child Hospital ha Umran Parila ka jing play ka Operation Theater ha Bhoirambong CHC bat kiwe. Chairman ke Health Advisory Board ke Jela uba Meral Bonds Deputy Commissioner ke District Ribhoi Arpit Upadhyay bat kiwe kile don lang. Kading ka belaklang baha kalaplu ah kakarkhana ata Magic Cook ha Lucky Road ha Shillong ha ke Porsteng senya hne ke step. Ya kadaw jong ne ke jingplo 4 la bantip. Ki kali penlip ding kila 1 poi bat kila persyang ban penlip ya kading. Syum layo jing tip bandan badu ela jing im bat 4 syum tip hadu ka no ka jing jular kala poi kad hadu bengilayo ya kene ka kubor. Ka State Cancer Society Meghalaya rengkat ke jingi trelang bat ka Civil Hospital Tura bat ke NPNCD West Garo Hills kala penlong ya ke program pensngotho halor ke jing pang bampong ha Civil Hospital Tura henin kesni. Ya kini kekenhuan lelam di Dr. A. Maulong, ibdai oncologist but member secretary ke State Cancer Society Meghalaya, rengkat bat Dr. Farida Momin, oncologist ke Cancer Wing Civil Hospital Shillong bat kiwe. La penlong ru iga lumpung sumar ban kemi laki brio ki don em ya ke jingpang bampong. Kini ki doktor kila kentu iki brio ban wat jing sumar dang kloy bat ban yada na kene ke jingpang. Kani ko kubor ka Wan Shapi na ka Akashwani Shillong. Karong kataw Hornbill Festival ka baar pusaw kala sedang ha kisama ha ka Naga Heritage Village henin kesngi. Ka United States ka Germany bat ka Colombia kidi ki ribe trailang bat ka Assam kadai ka Jela ka bay trailang ha ka ni karong kataw. Unong kit tins ka United States si India Eric Garcetti. Unong kit tins ka British High Commissioner si India Alex Ellis. Unong kit tins ka Colombia si India Dr. Victor E. Jaramillo. Bat German Consul General ka Kolkata Barbara Voss kilalong kinong syakot ngobha ki bakerpang. Ha kani karong kataw bashposngi on saki ya kalariti jong ki kenhon benreo boper ka Nagaland ha ka wikarensan. Lapan benahanin kesngi bala play kene karong kataw da kajing tiet ya ka bajen nar ka bahe da ulat ula ganesan bad menteri rang ba ke Jela une Furio. Ulat bad menteri rang ba akilaong ba kene karong kataw kadai kadak jong kajing itli ki breo ke Jela Nagaland. Ya ka World AIDS Day larakhe nin kesngi. Kamat pedeng jong kajing rakhe menta kesnam kadai ai kishnong kinyalam.
Hakum henin kesni la pensngotho chapang uknyang jingpang HIV. Ha ka jing rakhe shalong Menteri Sarkar uba apol lengdo ula kentu ya kebiadan benta bantrish tam ban pelat ya kejela na uknyang jingpang HIV. Ha bakran ha ka jing alang keblalong ha polo ha shalong uba apol lengdo ulero ikjing trei ka Meghalaya AIDS Control Society. Halor ki babon kilat ban pensngotho halor ka HIV AIDS. Ka jingilakai Elite Men's National Boxing Championship kabanyau kalakut no hakasai indoor hall ha Shillong hanin kesngi. Ha ka ba ka Services Sports Control Board kalalong ka kenhuan kabalado ha ka jingya kun kabalalong hanin kesngi ha ka final bat kala job ha kish pautali jingya kun. Ka Services ka layo ban pede kun ya khat lai ngut bat nakine khat ar ngut kila poi ka final bat na ki khat ar tali jinge kun kala job hakish pautali kane ka jinge kun kala long ha ka ar pusan terek unai weng bat kala kut no hanin kesngi bat la pelong ya ka da ka Meghalaya Boxing Association rengkat ka jinge trailang bat ka Boxing Federation of India bat ka Tenat Sports bat Youth Affairs ka Sarkar Meghalaya. Ka Forgotten Folklore Project rengkat bat ka Sora Mandala Foundation kila penlong ya karong katau Hills Festival ha ka ba kaladon ka jingye dia ya kibam nagibasa baper rengkat bat kisur jing ruai jing tem basngau tenat jong Nikhil di Souza. Ha ka ni karong katau la penlong ru e ka jingye kop jing draw bat ka jingye thok khana ha pedang ki khana. La penlong ya kane ha ka luom pengat ha umber ha ka distrik Ribhoi. Kathong jong kani karong katau kalong ban pen KM kalariti bat gijing shat ten rai ru kumjo. Ka kenhuan sing riti kala play de ki sur jing tem jong ka ya kani karong katau henin kesngi. Ka Premier Gaming Festival ke Beningkong ka India kala sedang henin kesngi ha Shillong. La play kani do menteri ketenat jengok kai pertai ke Jela Meghalaya uba pol lengdo. Habakran na kajingalang play uba apol lengdo ulong bagi don bon ki kabu iki samla ban peni laki sap ha ka gaming. Ki babon ki kenhuan na kelengkari India kilawan bani shimbenta. Wat ki kenhuan na Philippines, Malaysia bat Singapore ru kilawan bani shimbenta. Ka jingyo vote na kebenta ka election ki yang dorbar thawan ki South League Jela kata ka Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan bat Telangana kan long lasai kesngi kalai terek unai we u nopra. Kadba ka jingyo vote ag Jela Mizoram kan long ha ka South terek unopra. Ka election commission kalapan kan ria ya ka tarik nyo vote ha Mizoram na ka lai tarik syaka South terek unopra hadin bakalayo bon ke jingkerpat ban penkala ya ka tarik nyo vote namar bakalai tarik unopra kata la syai kesngi kadi kesngi ublay. La ban pen kan mau hang ne ba ka jing poi ki nong thap vote ha Mizoram ka long prapho point hunriu na ka shispa. Shispa anyo pusangut ki kertong bakan thop ya khat prangut ki kentai ki yakon ya kene ki election ka badan saupo teli ki seat. Ka Nagaland ka rakhe ka lengkho snam bahnru pau jong jingyo Jela jong ka hanin kesngi. Ka Jela Nagaland ka lalong ka Jela ba khat hunriu ke India ha ka shitarik uno opra ka snam Shahjar khandai spa anru pulai. Ka jingelang ban rakhe ya uniu maumer ka lalong ha ka Civil Secretariat ha ka Jela Nagaland hanin kesngi. Menteri rangba ke Jela unai Furio ula pleru ya kerensan ai jihikai lengba ke internet halor ka Nagaland School Safety Policy bat ka Nagaland Disaster Risk Reduction Roadmap. Ula pleru ya ke jingpun ina mikidur bala penlong da ke tenat DIPR. Bat katto ke kubor kalakut akan ke step ke balawan Shapi na ka Akashwani Shillong. Hagapor prabajing na so baga Delhi Station na kabenta ka kubor hagakten Hindi, kabanbot ka kubor hagakten Pareng, hagapor prakat san minute. Ngipen kan mau ya pikinong ngap bah hagapor prashteng na kanega station, penyo ya ka North East News. Kapor menta kala agenda partat, prabaji.